Pozdrav svima ljudi došli u novi klip na ovom kanalu. Danas nastavljamo Sniper Ghost Warrior 2. Znači, snimam klipove u delove, tako da don't worry, be happy, to je to. Idemo, znači nastavljamo, znači prvu misiju smo završili, sada kreće druga misija. Znači prva misija je predugo trajala, znači 32 minuta, nadam se druga neće, bar za jedan klip da stane, ne znam ni ja. Ok, idemo Night Vision Goggles da koristimo. Ok, idemo vamo sad. Idemo. Okej, brate. Mnogo dobra igrica, sviđa mi se opasno. Tako da ono. Ma gdje je ovaj stepac? Dole, a? Sad će ovo da izgleda direktno u oko. Tu je najte mislim. Evo ga. Ne mogu da ga čujem, evo ga, vidim ga. Tu ih je više, jebo, čekaj, jebo te mrak, jebem ti sve u pičku, mrak me jebe. Jedan jedini. A njega dobijemo. Ne znam gdje su ovi ostali. A ovako, njega ću dobijem za sad, za početak i to je to. Ovi su dole negdje, ne znam gdje. Treba mi njih dobijem, no neću. Idemo vamo dole ovako. Ne znam gdje trebam da idem jebate. Nemam pojma, o bože. Moram sad ih pobijem. Da će im da pobijem polako. Oni mene mogu da vidu, ma jok. Nema ništa toga oni mene da vidi. Idemo li neko gleda ovog, niko ne gleda. A vidi, jo, fuck, dobro. Ajde. Znači, prvo ću dobijemo ovog. Pa ću ovog. I onda ovog. Mogu je najlakše da se ubije, nije. Čovjek se vraća. Evo ih sad svi kridani ti leđima, ajde sad ću njega dobijemo se. I tebe ću. Mogu da ga vidim lepo. Evo ga, vidio sam ga sad, ne. Evo vidi ga. Nadam se da je glava. Mo nego što nego glava, čist pogodak. Clear shot, baby. Mod idem sad trčimo, a? Ne, nadam se da treba da idem ovdje, ne znam da trebam da idem jebate. A evo ga piše. Malo su mi kasno stali da treba da idem, ali ajde. Ne bunim se. Aj stani trčiš malo da se odmoriš, evo ti 130, 125 otkuce u minuti ima jebate. Infarkt ljudi, infarkt nakon. Ludilo bez pameti. Evo ga. Samo jedan je tu, ovo snajperista, šta je ovo? Ja snajperista. Oni su dobri jebate. Mnogo su dobro obučeni, ali. Nisu obučeni nego obuka. Obučeni kao... Ne znam, jebika. Fel, ne znam srpski jezik. Tebi ću DV mater. Stealth kill. Pam, nemate. Ćao. Ćao zdravo. Put setup sniping spot. Sniper spot, evo ga ovako će biti. Ok, u poziciji sam sad. A mogu da isključim Night Vision? Ajde bre. Dobro bre. Ovo je kroz zid jebat. To je to. O, brate. Imamo ga još neki lik, ne nije to lik, nema niko. Dole. Lele, brate, moj koliko ih ima.
Radimo ovdje, ali ima nekog, nije sad nikog. Opa, a nešto tu ne znam šta je ovo bilo. Evo su likovi. To je to. Ok. 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 Kog ja trebam sad da ubijem, ja ne znam šta treba radim. Ne znam šta treba da radim. Još šta piše ovdje. Cover the assault team, aha morat ih coverujem. Super. Ovdje nema ništa. Ništa, znači nigdje nema ništa. Gledamo se, ajde, nema ništa. Nema ništa. Što stajete, javate? Koji vam kurac, bre? Hold your shot, to znači valjda da se čekam da ne puca. Okej. Treba dođi tu. Ej, ja bih ima puno da pešačite vi. Ako se tako budete vukli kao sad, na primjer. O, vidi ga ovaj dobro vuče. To su neprijatelji bili. Mislio to je naši, jebate. Evo su naši. Baš sam tu bio, nisam. Mrtav, sad je mrtav. Up the stairs, dobro, oni idu gore, na stepenice. Okej. Malo sam previše, ono. Evo ga ovaj, znači mrtav, tačno u telo. Ako je ovo snajper, brate, ubijati iz prvog u pičku materiju. Malo zajebana igrica, light. To je to, ovaj mrtav. Šta ih je ovdje, brate? Okej. I ovaj je mrtav. Okej, to je to, vi su mrtvi. Šta ćemo sad? Mnogo dobra igraci, ljudi. Nisu mrtvi. Kaj je to? A sad... Gdje sad treba da idemo? Znam, opa. Ovaj je mrtav, headshot. Evo ga mrtav je, samo gledaj kako ide. Pa mu rebro, brate, znači nemate. Ovdje znači sve čisto. Ovako. Ovaj je mrtav. Mrtav, znači, evo pa. To je to. Ma kakav najšat, brate, odvratno. Moram da ga gledam. Odličan šat. Ok, ovaj je tu. To je to. Šta sad ovdje?
Okej. Okej, mora da pucam za bure, ne znam nija šta treba da radim. Nek idemo, 3, 4, sad, pam. Da, to sam svi da krenu da trče ovdje dole, ne znam. Evo su. Sad svi mrtvi, pa je sad. To je to. Ajde vam pomognem. Do toga su svi mrtvi, nadam se. Odlično. Tu nešto treba da gledam, ne znam šta. Su mrtvi, jevate. Šta bre? Okej. Sjećam što se desi, ja ću stanem sam. What the fuck? O, život. Da, mrtav je ovaj. To je to. To je to. Sad idemo dalje, valjda. To je to. Have to climb. A lolo brate, neće nam space sranje živo. Možda će ova bar misija moći da se snimi iz jednog klipa, jebek. Ne, iz odjela bilo bi dobro da može iz jednog. Opa, ima neki likovi ovdje. Ne znam gdje je ovaj lik, možda tu dole. Sad ćemo vidjeti. Tu ja mislim iz ove strane. Idem gore, jebik. Moram. Ne vidim ga jebate, tu je negdje, možda ispod jebika, ne znam nija. Evo ga. Evo gore mogu da ubijem ladno. Pa kad njega ubijem ovi dole su glupi ko kurac. Neću da ubijem double kill, triple kill, quadra kill, ovo ono. A ne mogu, nemam silencer, imam sorry. Nadam se da imam. Evo gore da ne vidim. Evo ga gore. No ajde pička ti materina. Ne mogu da gubim jebate. Da si mrtav? Ili ne? Jesi ipak. Dobro je brate. Ovo sam preživio, to je super. Ovo je super prošlo, opa, ovo neće biti dobro. Na sad. Okej. Opa, ovo neko ode. Gdje mišću neki čajek, ovo neke, opa. Ne, nećeš, vidiš.
Ne, mora da ih pobijem. Ne znam šta ih ja ne vidim. Evo ga. Ovaj smarast. On mi ne smeta toliko, ali ovaj, evo ga. Opet me vidi slepac. Evo sam i ovaj vidi. Mission failed. Sranje. Njesra, njesra. Šta? Sranje. 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 Maj mrtav. Bar double kill push. Ovako ću. Evo ga dolazi ovdje. Garantirano tu će najde doći, evo ga. Mrtav. Nemate. Go to hell, bitch. Go to hell. Možda znači ovaj znak kao nema vatre, ne znam nije. Nema kao ima silencer. Ovo ne znam da pređem ljudi. Ovo je znači katastrofa, kaže idi iza vodopada, kao može iza vodopada da se prođe, ne znam nije. Šta je presud ovo? Gle ovo. Koji kurac? Što koja je ubagovana igrica? Evo ga. Ajde ubijemo ovog leva. Ne. Ne znam gdje je ovaj stepac, mislim da je ovdje negdje. Idemo da je tu. Evo ga. A to nije čovjek. Nije ovdje negdje iznad. Bar ja tako mislim. Neće me vidiš, nećeš me vidiš, neće me vidiš. Sad ću tebe da ubijem, mamu ti jebam pičku. Evo ga, šta sam rekao. Aj jebi ga sad. O de, brate, de, koji kurac, de! Ja ga ne vidim! Ne vidi ga, ne. Dođi mi da, pošto igricu igram manje od 10 sati i neko vreme prosto kako sam je kupio, dođi mi da vratim tih jebenih 10 evra, znate? Ali svega ne sve dođi mi da vratim. Mamu ti jebam pičku. Mamu vam jebem u pičku svima. Šta si ti kriješ? Jedi bre kurac i ti. Zajedno da jedete kurac, vidi ovo. Zajedno da mi jedete kurac, oboje naš. Onako, njam. Gdje se ovaj stepac? Evo ga, trči. Ni to neće ti pomogne, bijem li ti amateri. Trči ti koliko hoćeš i 10 dana trči. Ma jok. Nema šanse da završi klip u jednom. To se završi jedna misija u jednom klipu. Nema šanse, mora da se deli na 2 dela. Jebem ti igricu. Ljudi, ja ne mogu da vidim ovog slepca, ali svega mi na svetu. Evo ga. Ne bro, nisam te pogodio, what the fuck, ne. Ne, nećeš, ne, slepcu. Neće, dobro. Vidio me. Kako ne mogu se da pucam? Evo ga mogu.
Ti si mrtav. Mamu ti jebem u pičku tvoju glupu. A ti? Ti ne znam gdje si. Ajde idemo ovako, možete na vatam negdje. Možda i ovdje. Evo ga. Mamu ti jebem tvoju lupu, pičku. Ti jebem mater više. Uspio sam nekako. Jebate, ne vidim ništa, što je najgore. I ovaj night, ne volim da igram igricu kad ima night vision, znači to ne volim uopšte. Evo, game save, hvala kurcu. Idemo dole sad. Ovaj više ne može da trči. Ajde bre, jebem ti mater. To je to, mrtav si ti, nemate. Znači, what the fuck. Ljudi, stigla mi je poruka na telefon da moram da stanem da snimam zato što mi telefon vreo, ne znam nija šta. Tako da ću da završim klip. Nadam se želi, ako jeste, ostavite like, komentar, subscribe na kanal, mislim u sljedećem klipu, tako da pozdrav. Izvinite, nema sad kamere pred kraj klipa, ali ne veze. To je to. Još jednom izvinite i to je to. Bok.